Meru kiugaga muoni KINYUURU ationaga kimwe na kiri Doris Njoka wa kuma kaunti ya Tharaka Nithi inyoro bibi bituraga muthingatite miaka emika mithuru Doris na karika mwarong'ina ne bagwatire mutino jo barabara jiro batigire bo bairi na wonje bwa uturo nyuma ya kugeria masibitari mwanka ajanthigurune mutongere umwe wa kuma kaunti ya Meru na chumire na kwira Karimi na karika mwarong'ina no abatethie bakona utethio arakinya aborire barita kimanja kia mbeta kenda bona utethio bubu ontubura kinyanira ni rugono rwa Kieba na Maruru tabura tugutarirwa ni Boniface Mongera kiri gichunchi giki kia mbere. Juare muthenya jo tariki 11 mweri jwa 10 mwaka 2024 barabara nene kuma Nairobi gwita Meru antware gwita Wasagana na mutino jojo ngari jojo ari kiambiriria kiogaruruku bwoturo kire na banje Njoka Doris urole kuthire kirasi gia form 4 aumite kumurungira morong'ina mori Njoka ruterwa Nairobi na kagitene kau bacokete nja kwa ruterwa Chuka aria Doris agwatirite kana kamorong'ina jako Joy karia karia merina na kagitene kau na ria mutino jojo umirire kana kakaumirire ndirishene karithanira iga rakaringa kiongo ntuburia bwakarure gwitango ibwotombo bwako Doris no agero runguro ngari ontubure munangire mbaru nyingi nenya mokobuko jo mugongo turajujikene ja backbone niyo nagwatete Joy kalika 10 months nitombire kurushwa inje Joy arushwa mundene jo muntu evira iga niyo yamuringire kiongo agia na edijari nani narushwa adatheka chini ya gari nayo ya presire mugongo na umia spinal cord na umia chest na mbaruinya bavu na naunika njala uni tuone muntu wa kututethia tubira moya sibitari twarudhirwa first aid na baadaye twa ikuwa Kenyatta na isiria wambui noro kala kalite kagita kaka yakona ngugi kwao ni nyankuruki uri otiginja kagitene kau kamutino uturo bwabwa garukana no tujite kagita kakai utega kana kakashonera kingotoro gikai ashoka njero teroko guita biashara ciawe kwana ndetumbu berukira kairi atega kana na ntiowe love you baby niniyo mbekalagia kana na Doris na ndaukire atu 8 ndaukire na mbere ya bagwata accident bage accident twambirio gwikara twendelea gwikara ngoge ni nyingi no ntu o ire orutiro mundri bo rutiro mundri ne buo karutarwo na okena kiumia na mweri na mwaka na riu ukimenyaga riu ena kanana na Karimi ono tesiragia ro nzoro tana njo tiuma oteatea mara ni withire Karimi ni agwire ukithi gucua wa kumukiria ugikinyo ngi ni agwire riu ukona mwaka jumo miaka 11 ithiri na ndio ambuya gitango inyombeji na nakuga tontu bokwithira na kuriwa mbesha ini nontu bokyo muntu nenya gukira mwathani bumwikite lengere wize tabinadamu mtu nonogaga lakini ukanoga gacoka keuria ziuria ukauria riu mwana kethoni wakure ukunoga unoga kamwira ko kana kethoni wanda kiakwa ndi mwira ko gacoka tu nkeumiria tu ngona nuntu irone ngai amperere na ngai agempani aize nkauruta kandi uruta mwankalira ngai akenda kwa withire kagita kareo bariungira nja kwao Doris imwaru karakenete kagita konthe no thio bwawe bwekenga kenga ende winano uturo bwawe kuma kagita kaka mutino bwete bwa mikosi yake thikiria nuntu bwa gukarama michumire kiri kugwatira mugongo kwa kagita kana ndine banirite untu bwa tumete nyaka una kawe katania naone nkoma imorongo kairi agwita kuthirwo kithimi kairi erikana kinyana murimo jwa cancer ndathithirwo operation that is what thyroid riu ntina thyroid nkanywa ndawa maisha makwa monthe mako repress hormone ni ya thyroid baadaye kumananywa ndawa swelling ni asokire ringi
Leo ni supposed tena kurudia hiyo dawa enu ya kansa. Leo dena condition ni either to cancer, thyroid, hips na mugongo. Uturo bwa Njoi bena karimi na ndebo ete bondawa ntuko shonde no gutega iguru no imamio Njoi uraka mushara kawe ikanini buru. Murigo yo ijo monene. It's a big burden. Murigo ndema kwa lemwe mbiga kwa lemwe ngokinya mwisho. Mpaka nda develop diabetes, hypertensive, that we can't hypertensive, that develop colitis and acute reflux. Ona unika nyunyaga ndawa, karimi kanyunyaga ndawa, kanana kanyunyaga ndawa, na tuli na medical expenses sinene muno. Joka alone after the other. Kugerera kironda kichumbi na kikinyiba koni mbeshi musyaso moku marotero Meru ore kinyankoro kikagitene kagatongerete gikundikina na nontu bokumukira untu burerikana na mbeshi nyingi na gwita kamatite mathaga ibakirire kinya gwita kumuditanga. Evidence ndinyo ndina transactions ya M-Pesa na nyakara ya wetekeria nombete Safaricom notujukie M-Pesa statement ona nyainda mutumire na icetere thimu newe ukorirwa kugwatanira nani ntukwero jonge ukunuriro thibo musyaso ojo ni nyamishibye kurekonda ire metheto thunduria itwire kuthithia rungurungu. Mimi na mama kuna ya watu watatu tunataka atolewe andika barua naandika napeleka kwenu unatolewa sasa kila kitu. Nkiripotera Nteto Shero TV kuma kinyina nyine kineko twakinya Nairobi mbita Boniface Mungera.